Saya nggak mau kakentar ke berung bede sosok makin le berung ada pinta sosok kan coba beki oh polan saya rada polan saya gelowi cak kun karo kopi le ibu majar sekat ni kemana orang laki ari le apa dia sabar bo oleh ari apa dia tegal bo oleh apa ring bini beni pah bunga terus malang kere dek remeka bener haji jangan ada pemain lawas kapirnya makanya saya ingat kakek untuk di kepala rumah tangga ngas teteh odin kakirnya terancam ring laki maki angot songot sampai depak kilometer ada makhluk lemah makanya mak dimma ning warlu sebenarnya toko jamu kuat laki-laki ada jamu kuat wanita ada ari ce mun ari segama gagalam bo kita ngoden arek lema teng kapi ari makin aku arek di bondo makin bi tembakan kemoso ben bini nang kasorang semalam je bahakan le ketibulan mantan anyar bah ngadakeun lema ye pah terus dan lagi ngadakeun arep apa dong antara kajut dengok ada kak apa bentaro dek lo sano segala lo kayak tabuk nggak tengah malam kak apa kak oh no antara kejeding sudah kan kejeding lamang kadong kujen kalau setengah setong malam lo ya sampai bengerabeng lo antara kejeding lo pak kalau bengejeding so kula marah ibu kak ternyata muka lah bengedepur ya ternyata bah kemining depor pak ngala acan tengkel tangan tultang iko tengana saya laki tak kira nyanter bengkal aja orang-orang cuman sedih masuk pate ngak mon kekurban kering tuan cek tak engan dua mon abe ensen dairo beni seneng ro beni engak kakurun aja tak engak ki bener ana ku pese benya tak pate engak kering tu engan kering tu war mon tepak raja oh nah beliau isoro tangku ngaki kering tuan isoro bejeraki ke orang itu wah nyari syarat ke kiai ke guru tak langkung ustaz kan pajotan nomor sepenah kira tembus leguk nih ke ustaz nah jadi wah minta nomor ke kiai beda tadi ringan nih kini siapa alhamdulillah asyukur dek Gusti Allah subhanahu sekadim mabeten kau leben ajunan sedaya nika ampun paringin kenikmatan sareng Gusti Allah apolong kenangan semul apolong kenangan sebe kus beb mak bisa bagus beb cek ring nika tak pate bagus nika beb beda saya tanya beb nika ning jalan raya nika beb kamane saya bagus karo mon tempaten zikir dek Gusti as-shalawat dek Gusti kanjeng Nabi napa boleh kenengin pengajian mon la kenengan mbak makilah kenengan nikah kenengin maksi ya mon pada teng along bolong azikir dek Gusti Allah along bolong as-shalawat dek Gusti kanjeng Nabi aobe selamba kenangan maksiat aobe kenangan semul jah niku otomatis pun niku rahmat Gusti Allah niku tak lebur bentak toman nengerin oren tak toman tak ngakak mon abeen tetangkena bener ada
sapaan guys. Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti Allah ni tak toman ngajari nengak ni keteretan. Mangkana Gusti Kanjeng Nabi ni tak toman lepelean menung anong Kanjeng Nabi ni tak toman lepelean umat tak toman lepelean datang ke tak toman je. Anapa kok? Karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah oning teretan. Cak setelah manungsa seodi berdening alam dunia nikah benyaan ko rang ngah. Setuju illa Gusti Kanjeng Nabi saya maksud maki Habib yai pa. Ada pada kesebentuk. Biar tidak ada dusta di antara kita guys. Bener api tak Habib tak kiai ini Gusti Kanjeng Nabi oning pun banyak orang nah ketempeng lebih bina kelebih nama nongsa nikah sakon contoh ni ke contoh mana sampean ni contoh cek menungsa nikah banyakan orang kelebihnya sekoni tore kula daripada tanya ke sampean orang nikah mula cakang ibu cakang wacilah wala ngaji malo tak ning bodo salat sunat bodo doa doa ketibi di sekolah arwah saya nggak arwah arwah benih husuk roh guys otang bila saya lonas Allahumma sholli ala Muhammad namanya jek lakar ongguan orang nikah kempang lop pah tore kula tanya ke sambian tore orang nikah benyaan ibadah apa benyaan maksiat maksiat tak positif A1 make Habib ya hari ya benih polan si aban surban dengan hari paharikan tak ada tu sana apa atompoan guys atompoan Habib atompoan si benih Habib boleh Allahumma sholli ala Muhammad. Orang nikah benyaan orang benyaan lopa benyaan tak enggak nah tore kula ben sambian Pak bila nak ndik rezeki seike ngain kada Gusti Allah napa keluarga kada sambian yu bila ndik bareng nyaman seike ngain orang sepo napa laki kada ada saya kayak neng bini nikah Pak mau nandi tunya andi bese saya kayak ngain ke ada ruah abet nanti hibi bila nak bese deh no ada contoh kebaikan makanya kepala rumah tangga kok isabe ke orang lah laki Arab mon orang laki kok bila andi rezeki terus tu dia kia bini ada mau orang laki positif A1 dia mau orang bini abo pas oleh sangkolan ya umpamanya dari ringduan ya oleh sangkolan kaki 30 juta kota besar juta abo tak kira nyelok emas sah beda isabe paling alhamdulillah nyelok emas beda itu ku nawa bener tak kira ya kak kok oleh rezeki kak sangkol nak emak kak jual kok oleh perangan kak berapa lek 1 juta kak ya kak kalau kaki kak bilang apa tak kira aja positif cak leruah angkan kok tak teman tak bertaji je mun kering bini roja kok tak teman bertaji je tengok dari pelajaran jom hari saya jadiin kakek pemain lawas kafir ya mun kakek tadi nganyaran ki
Aki cek bertah aja ki benten ring bini Mas. Odin aktine bagi panjenengan sih. Mas, cinta na pula Mas. Ya Allah. Ada Habib ngangkok deh ya. Ada, lah karbo letter kok. Aduh, ya, saya taruh baju cek sarang. Ya Allah. Itu cuma modus. Bedereng bini ngaji dia modus. Modus ruang udah tak butuh apa. Udah saya gak butuh kok gak roti. Kenceng ya. Aduh, mon bedereng bini ngaji berarti reng bini dia modus, modal. Abi ni modal. Loh, selala Muhammad. Ayo nak karongguan, aro modus karuan, aro jaringan dong. Dah ijak mung goreng mancing, aro beuni kan. Mun lek konde ka tidak dilaken abo. Mun ring laki lagi ba akan ring laki, ring bini andi bese oleh sangkolan le waris mak kita ile ke bele ring laki, pegel ring laki. Dia ring laki. Oh iya lah dek cek dunia nak kaki, dunia ring tua nak kaki. Allah lah bacaan kaki. Mun ring bini. Pak ring laki se oleh sangkulan. Ya Allah. Datang ke rumah, assalamualaikum, kak dulu. Waalaikumsalam. Allah, ada omba, ada ojen, apa kakek mulai ya kan? Mon oleh punya. Ego cak ben sedake arele, maki sangkolan le, ben kok e pada dia sabar le. Are polan le karina orang itu ara mak bukan totop papi salam bertin lah le tak pedeng sekali kedua ni kemono reng laki are le pada dia sabar bo oleh are pada dia tegel bo oleh apa reng bini pahrunga terus malang kere dek remeka oh teting kok tak beri iya, kok tak beri aku teguh sekali. Bener. Aji jangan. Ada pemain lawas kapir ya. Makanya saya ingat kakek. Untuk di kepala rumah tangga ngas teteh, odin kakirnya terancam. Terancam apa? Terancam meeting orang di ini ambu yu jadi tudingan ke laki kakek uniser yu reng laki ria yu manusia rapuh yu reng laki rekun karo potongan yu wat magawat gamagagan aromon bedening luar guys mon bede dalam Roma panten di kebentuk ini dak emah iya oke keluar enggak bener padahal saya sambil arek lema guna telo guna dua kik boleh saya tekuk boleh situ ada orang yang ada ring ini terus kabeh makilah ustad antara ngajar ke madrasah nyambi kitab lah kantul kitab ngajar kolek dak emak aro apa sih dia ngajar kan betul ngajar ngajar sama Allah iya jadi engkau lah tak yuro seminar iya kakek lebih abelah santri lebih abelah madrasah benih engkau aro terus bangsa laki pak kita pay sabar juga nenek buri kok ngajar boleh jadi apa kapir jo kapir bareng laki nikah aduh yu makhluk lemah yu reng laki maki angot songot sampai 4 kilometer
Ano makhluk lemah, mangkane mak dimma ning warlu-waru sebenarnya toko jamu kuat laki-laki, ada jamu kuat wanita. Ada ari cuma naria. Segama gagal ambok kita ngodon arek lema itu tengkapi. Ari makin aku arek di bondo, makin bi tembakan. Kamoso bendini naga seorang. Semalam je pahakan dah ketibulan mantan anyar bah ngadakkeun lema. Ye pah terro dan lagi ngelakuin. Ada apa dong? Antara kajut jenggo. Ya Allah, cek sehari saya nyari habis sejong lagi. Aduh. Benih. Uwes lambu lah kena. Oh. Setengah jam lebih. Apa pada beton ni ya? Anu mau pada iya mandon ni tolos engkau saya aja dan neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, boleh langsung gini ambulan saya kerja mandolong. Ada serius kok. Ngaji lah ngaji. Ciki sekerja malam video online apa ngaji ya. Gi. Jom. Orang nikah, orang laki nikah bila landi bila landi bini. Orang laki nikah bila landi keluarga. Ngak kakek. Siapa nyaman? Siapa? Husain ya. Kakek Sen. Kan kakek andi bini Sen. Orang laki nikah andi tangkungan. Nyamanan apa? Sarang Imam Syafi'i nikah ede buaki beda telok beda lemak tangkungan orang laki. Lemak. Yang tak isa puda kapitan. Abid ni. Situng beban kulai sambil yakin. Orang laki nikah saja ke akabin langsung tetip penanggung jawab. Tanggung jawab ke orang bini. Kewajiban kakek tanggung jawab jom. Tanggung jawab ke orang bini nak bini noreng. Ya. Saya nggak mau kakek entar ke berung bode soson makin le berung ngaran pentas sosok kan. Coba beki. Oh polan seran polan segelowi. Cak kun karo kopi le ibu majar seket. Bah sosok kan kak abah kebaik kakek lah sayang. Ikawa. Oh, mendantai kepada sayang untuk Pak Kebinin TV. Di PC gak ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa tanggung jawab orang laki? Saya nomor situng tanggung jawab anak kaki. Saja kebinin kaki saya anyama. Siapa? Irma ya. Kan ketibinin kaki wah wajib masen. Sanggup tak sanggup bagi mas seneng. Kewajiban tanggung jawab orang laki ini kan nomor situng wajib mas seneng di bini sambian pak. Ini ketanggung jawab pak orang laki. Mas seneng ini kekatina apa beb? Saya nggak kakek rojek sampai teti orang laki lebur menangis di ini. Cek ngis penangis bini nak kakek wah. Arwanan orang bini anan kucing. Aromoleki bayi dalam kandungan dalam benereng itu wana iman ke isambi ke bedok ke timur makai ke jeding isambi makai akemi isam makai larat dojong do isam bener bu sampai ra biaya beri dek beri ini pasako bangaji tinggal raja kakek nemu raja kalau tinggal raja kabin ben kakek kan nyaman saya ngobu orang iya mau sampai iya bu orang itu wale kalak saya ngobu kalak saya agak tuh bener bemon anak ngore ibu raja irabot ibaratin pagelowing pahi sambil kakek kakek senyaman, saya ngajak penangis bini kakek, roba senang. Ini, mau nabenta kering bini ruah penyaman, pelebur kakek mau nabenta kering bini ruah, cek tanpa tangan. Aro ring tua namun ngetela anak nangis, atena, sosa, bener. Bila celing anak ni penangis, ben orang lain, cermet tak cermet,
Ontap tak ontap. Kayak di ngaki dia. Coba kiri anak orang ben katanya di. Saya enggak. Oh, ada yang mana. Mon ki mon iya mon mantan anyar dia kata usaha apa saya enggak Pak. Jepun kula mon 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun hari rawan lah. Rawan ring bini akabin nyaman rukun karo setahun ki bedel salo semut setahun ke atas karo tanjakan melolo. Lho mun ki setire toronan setahun dia toronan dadi make salah, make abid ya kak kok aten sejep abid sekali. Pola ke susu kak kok tak ke susu tinalayang pak abid lah pamade kakiyang hari mun ki nyanyar ki oleh setahun toronan bulan setahun nyaman malolo pokok entar kejiting kapok apa le entar kejiting oh iya mayu tonton ya taraki itu kuya dan jiting kelontang apa le canteng geger abu alaonan sayang tuh engkau takut lah kaki selabu jek gontang ate mon ki aro bulan ki oleh setahun ki toronan hari le telepon Allahumma shalli ala Muhammad Allah oleh 2 tahun jauh setahun mulai ngong ke aki ke atas ada terang kejiting lah beda ya kak apa bentaro dek lo saga lo kayak tabuk tengah malam kak apa oh no antara kejeding silakan kejeding lamang kadongku jadi kalau setengah sitong malam lo ya sampai bengerabeng lo antara kejeding lo pak kalau bengejeding so kula marah ibu kak ternyata muka lah bengedepor ya ternyata bah kemining depor pak ngala canteng teltangan ikut tengana saya laki tak kira nyanter bengkal aja Allahumma shalli ala Muhammad para hadirin karena apa kok karena lah keongkean ni kesajian gempang napa sajian melarat sajian lesok napa sajian nyaman sajian lesok alhamdulillah ya alek datang akan dulu makan mari ngakan mikir mari alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad tanggung jawab pak orang lah kayak seneng di bini ada saya nomor situng ya saya nomor 2 tanggung jawab orang laki saya nomor 2 daripada kedingaki ben kakek tata tertib dia mon perlu catat nggak kayak napa bib saya nomor 2 ajak binin kakek iba de ada tanggung nah orang laki yuk tanggung nang orang laki tangki pak mon beda orang laki tak ngajak bini na ibadah setusa sela oke sangkup tak sangkup aku ngajak bini kaki ibadah sangkup sakse guys mau denan tajuk denan terus bila saya akad bini cuma adek suara ya kadin hah tong bulan lah guys lo berarti kaki Maria berat warna pare marah guys makan bak lecah deh aduh Allahumma shalli ala Muhammad
Aduh ya Allah, dadi lemah ada kata bu, ya tak manglo. Semi seman malolo begala. Ngarang ucap ku mak kek bener bet kula bila datang laku karo kese langsung ipun ukur bener. Orang bini kok cek lakar ni sadis. Sadis sering bini pun karo dia adan malolo saya modus lek. Ya anu lek beda rezeki sekolah aku lah tak usah kak. Saya beri ki cukup. Ada mungkin oleh setahun ki rontoronang. Ala ke enggak ane beri satu, oning satu. Iya lek cek ning pasar sapi sih lek. Engkau tak tahu sepe, ya? Hah? Kaki tak nyongok wak beras pada ning dapur. Kemet. Aku kalau besening 100 ni bagi kan kau. Aduh, gas tade, minyak tade, kulit tade, api kabeh tade, api kau dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya laki mulai yo menengah jadi bangsa bini, mau dilengari dulu. Ada makai aja dari keluar gem selendem mana ya. Ada benih stres loh, orang laki kalau ada iri, aja paten lah. Dia ada mabep kelaki na mate di. Lah nak sakit tangkap. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, saya nomor 2 ngajak bini ibadah. Apa jauh mak ya cek orang bini re ibadah perintah Gusti Allah. Karena orang bini dia nafsu nara. Rajaan dari orang laki ni kan nafsu nasitung kalau mak satu kitab dim mereka mangkan cek wel ngawal cek nerobos sama lolo buahnya ranta oleh ada hukum nafsu nasitung kalau sangat ni kereng laki. Mangkan orang laki karo benyaan kilo mikir mangkan saya buta ka adik saya laki kenapa saya bini saya laki buta ka adik dia yang melolo bagi adik aku maka ya adik siapa nang dia ya pas bila saya lembo siapa ya saya bini tak kira ngoro tak cintang ya maka kebetulan dek siapa wak jen korotoran bener kalau ongguan yang bini lek mondeng bini nafson nasa satu boleh aku mon satu cong ya tak kau berada aku saya laki nafson nasa sanga kalau situng ni orang laki mangkan orang bini ni orang bini mangkan orang bini ni kepikiran apaan pandek dari tantak lanceng pamikir mondeng bini kamu nafsu kada hati nafsu kon nafsu lah aceling reng bini matang tetanggen malau andi koning kutu andi koning malau andi biru kutu andi biru madeje andi pote kutu andi teh ma bere ngerijit sepeda kutu andi sepeda aro nafsu kada hati tak aceling kesosak lelaki sekali bener pak do pak kasih laki mas apa le ceker mas beda apa boleh le ari mah dejer mas mosok kaki tak perasaan apa nih pak perasaan apa boleh le i congok reben kaki mosok tak kemani sak rasa aki bener ki apa nak lek sak rasa aki ketondu lek setengah 12 tedu mai dek ceker apa sih le ari mah dejer abangun nak setia abangun wak made tenghan bahan parak lah sekecil aki ya dak ada boleh le ya berarti rezekina lancar rezeki masuk kening taber ya le tina mah yura le sabar le panere mah oh cek ke pas bini dari tedu apa cek ke apa le oh tetingkok tak nerema oh tetingkok ki kurang sabar engkau laki kan kita lo bodoh
Harus laki dari tedung yuk. Dari tedung kan aku abelan ada nyekal. Angkan mau setahun ke atas abenta kering bini aja bitabit dong tuh nyingke. Mon bitabit dadi to. Ya Allah, jaring bini le bodoh oh boy saya kebenta saya kira-kira hilang. Jaring tepak nang beda nomor tak tahu tepak miskol lu kan banyak nomor kesasar semakin. Cek makai kuluk, buat nomor saya kesasar nih. Apa ya benireng bini tak itu mau jawab siapa padahal halo selamat siang betul ini Bapak Abdullah itu suara bini kun karo mata haber inginkah anda ingin ikut BPJS ingin ikut nasabah ingin ini kun karo suara da iya pola na isaftiin bini se nelpon ring bini lo langsung siapa hah bisa pale cek kun karo orang ngajak le ngajak apa hah kaki cek akan pokal anak kaki waki kini tapi jadi kaki sepiang kok pada iya baik kaki ya aduh cek bitabit yang bini cek wakilah pun teleponan video call manyaman juga beda sih alhamdulillah berelek nyaman juga tak ojen enggak kak tak ojen cuk kun karo beda bayangan deh siapa yang bikin kaki siapa lek cuk kun karo koceng ibu din mate kayak saya laki Allahumma sholli ala Muhammad nafsunah orang bini sangat mangkana kata-kata tanak nikah isabe ke orang laki arah pakai naring laki akala sangat tak isabe ke orang ni arah paman orang bini akala sip tong pan ndak mangkana mon atau kar sekut minta besa saya laki apa sih bini positif A1 lah ring bini umon dak kadung pegel tak ingat gitu tak ingat ke perkawinan lambok saya terakhir ya saya beri lamaran saya beri emas saya beri kalung ya, saya beri belanja, saya pesan nang jajak belanja dengan ya teraki kepada aku yang bini, wanda pekel tak aja. Angkana yang bini, kau bila pekel bila, kakek pesan nang kau bila. Ada tak ya. Saya berjuk benar, saya laki oleh ngari sahaja, contoh lah. Wak saya laki, wak tidak koning. Ada beni penyakit koning lu. Saya tahu nomor orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Angkana untuk meredam hawa nafsu orang bini sareng Gusti Allah wa'mur ahlaka bisalah soro anak ben binin kaki dia asolat ring bini mun tak redam di ibadah nafsonna sajen rajo mangkan semakin bila ecelok ben selake ben ecelok HP yang tren ndak magade positif A1 dia padahal wong bini iki wajib entar ke selake ka aroh koma wajib mon wong bini celok ben selake rotak nyanter aro dusara sampai ulama niki bedese ada Pak Polo areh ibadene tak itere mayu lah terus kakek terus guys gaspol kaki mau celok ben selake ya Allah mau celok ben selake beni nyaut bi nyan terkentar kilo selake le kaki di male aku nyanter mon kaki ngiding bentan selake nyanter maki tepak bede budi tepak aring kuring kalau nyanter kaki antar apa sayang ring bini rayu kan muca apa ya arwah esena suara kan muca apa nyanter ke selake apa boleh kaki mau nyanter dua nying menganying ke selake apa sih kak beda apa lah ari ya orang bini esena suara enggak kesering injak bila jelok pun selake le akeh di mana apa bener
Apa boleh tinggal tepak piwi berdening kamar deh ya. Dah tepak dung teh dungan, cur ngoncur berdening kamar deh ya loh. Ya. Acur ngoncur ya. Pas tepak main HP, aku akeh jo. Ku padep kan kok. Makile jelo ke ben laki, terus. Oh. Berarti tadi orang gini aja. Jadi ya. Budeng ya dinangkep. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak kerasa anakan bade ibu. Ibu di Allah anak nabi dayang lalu ibu. Embun. Sawer terus. Tuh, anak ibu dia daya tok. Abetok. Jangan kok saya pidato di sisi abetok. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana para hadirin para teritan. Tugas tanggung jawab orang laki ini kasih nomor 2, tanggung jawab ngajak jak ibadah. Niki saya nomor 2, tak lanjutakin saya nomor 3, 4, 5 abit kilo lah. Saya terakhir lah. Nikah lek pun datang. Saya terakhir pun orang bini, napa bib? Orang bini nikah situng, tak ning tabar situng ni. Situng ni kita ning tabar juga. Makin nyari kitab pun di kita kira nemu je. Ada kutu tak ning tabar. Napa bib? Orang di bini nikah, mon orang laki kewajiban tanggung jawab lahir maupun dalam segi ibadah otaba an ibadah ni nangkung ibadah mon ring bini tak apa jeng tak iki ngaki ben selaki sedosa sela ring bini ngan apa atina aki tak ngakui aurat tak iki ngaki ben selaki sedosa selaki mon orang bini napa bib orang bini situng napa bib orang bini ni ya wajib ya hari wajib tak ning taber mangkan kakering bini mon la andi laki ya mon la andi lah ce pensempenan nomor orang lah sebeni mahram sebeni muhrim beni mahram beni muhrim hari pada ahad dan minggu makilah nomor sepopon sampian mon laki izin kilu kasih laki ingat binin kakeknya mana siapa Irma aku tuh izin kada kakek mas Husin ya ada tang sepopohnya mana Irawan ada kan umpama contoh ada tang sepopoh mas tak apa-apa ya mas benko isabe itang HP ya mas mon mas Husin nikah lale hapus siap hapus tak usah banyak protes langsung cangnya apa kok? Karena rawan yuk, cuman semakin kan banyak konflik kena. Mayu saya bengal setia benireng laki orang di laan di anak telo empat ya Allah maki ke bersir-siran kok. Beda tadi orang ini aja je. Abu atomboan. Monjeri beni ketel boleh lah roy. Dua di masih japok dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang bini nikah mon lamari akabin wajib setia kesela. Mon orang laki cong ibadah ini kaki tade atau running kitab atau bening Al-Quran atau bening hadis ada syuting. Gemet kok kompes mon sampai keler. Ada orang laki ruah wajib setia. Ada. Tidak ada guys. Ngaji kaki maki sampai depak ke koncon alam tak kira nemu orang laki wajib setia ke sebini oh tidak ada guys oh tidak ada makanya ngaji kaki mana tahu saya wajib setia ruah orang di ini ya mare poro pak mayu kaki saya tanggung jawab engkau saya setia lah setia kok bedening Roma pokoknya setia bedening Roma ya lah cur muncur lah ya oh kan bila laki datang kala bila mereka banyak dah ada bukan yang bini kan ada yat kok bila kak ada kok ada yat kok takut nak HP kok marah kak bener abai yang bini wajib
setia mon reng laki wajib tanggung jawab beengki mon etong bitong ki beren orang laki tanggung jawab ro benikun karo kapin nabi maro mana orang laki wajib nyediaki kenangan kebereng bini aro kewajiban orang laki reng bini ada yuk kewajiban belencet ada nafako ada ngingaki bejeng kering laki tak ada sekedar mengingatkan mon kering laki ruang makan mon ngingaki kering laki cek ras ker nah bab salat sampean bab salat selaki umpaman tak bejeng umpaman tak bejeng selaki sampean ngingaki ro kudu seantos kudu teguk kada sokon mon ngingaki kering laki selaki umpaman tedung teleker leso di tengah lakor hari bekton bejeng para tadi lah bekton salat lah sampean karo toju ya sokon toju deh ya sokon teguk ini sokon kaki cek lempet ya hari contoh mana tahu ngoncur hari mana tahu orang ini deh teguk sokon ini kan teguk oror osar kak sampai terus ke atas tangan ini terus aja dari kepokan sayang ya kak oh kakek tak cek terus buka lah gemet ben kaki saya Allahumma sholli ala Muhammad kaki para hadirin para taretan yang sami mulja saya nomor situng orang laki ke orang bini wajib masan kelepai saya nomor 2 ngajak iba saya nomor 3 nomor 4 nomor 5 ku laku bila ketemuan boleh cerita gini ya mon orang bini saya nomor situng tak ning kabar wajib setia ke selaki mon ni keilakonin para hadirin para taretan selaki tanggung jawab ke sebini setia ke selaki ngajak ibadah ke sebini insyaallah taretan make beni nak foto nak wali so make beni nak foto nak kia make beni nak foto nak ada perangin kan kola ngale tegas make beni nak foto wali songo nak foto nak kiai nak foto habib nak foto sapa bae mon tanggung jawab ben kesetiaan yang kui sareng selaki ben sebini insyaallah putra na itu tiaki putra sesoleh ben soleh keluargana insyaallah itu tiaki keluarga sesakinah mawaddah warah itu tiaki keluarga sesalah itu tiaki keluarga semol itu tiaki keluarga seiridoin sareng Guste seicintain sareng Guste Kanjeng Allahumma